What's my plan for 2026? Stream a bit. I'm trying to stream, make some money. I've got a YouTube built. I want to release some music, man. Do më nxjerr pak muzikë ose ndonjë gjë me televizor vëlla. Do më nxjerr o muzikë o ndonjë gjë me televizor. Po, kam qef të uftoj vëlla. Ndihem shumë i izoluar, po. Nuk duhet të uftoj vetëm, duhet të krijoj besim, të gjej një dy shok ose shoqe e të uftoj. You need to do modeling. I just want to gather up as much money, meet 1-2 friends. I've got my YouTube to 12,000 subscribers. I haven't even posted anything. And I just want to do a travel vlog, but I don't want to go by myself. I want to build up a friendship with some people and just do like a travel vlog. So maybe start off in Europe or start off in Asia. Let's go Thailand. I'd love to. Promise don't know you. I want to secure a bit of safety where I feel like I can work with you, like we can have each other. Great food around the world. I'd love to do that. I mean, hello. Make your own brands, Scottish Princess. Thank you so much. Yeah, Norway, man, innit? Have you lot heard about Norway, man? I can did your per Gucci Norway, man. Norway, man, still flipping it. I'd even commercialize it. When bullets come towards you, you just say Norway, man. Persodene, you know what the mad thing is, yeah? Kum kapën atje që më zunë aty mbrapa. Bro, fash me vete, what? No way, man. But momentin që fash no way, man, it's like they all just run off, like they rated the thing, fam. They're like, raw, we don't want to F with no way, man. Your brand should be called How to Die. No, I don't want to laugh on that, man. I don't want to even put that as a slogan, because many people have lost their life to this, you know. Honestly, man, I'm still shaken up over it. Stardog, mamin piv ku ta kesh inshallah. Sidomos me këto sharje që po mben, se as nuk po të bëj gjë, po flas, po bëj, unë po ndjek rrugën time, drejtimin tim, ti vjen e fol qif sharë. Po me që e ke këshu vlla, inshallah, mamin ta qifshin, i ke, la edhe unë ta te projë në këta nivellet, qifsha motrë mund piv, rëpshim. Nes kuptojmë, po vlla, po unë 75% njerëzve që ndjekin janë anglisht, vlla. Like, nuk duhet me u bë me nerva se po flas unë me sa shoqëri që më ka njoft tër jetën time. Me një vit klas prap si prap po flas shqip. Like, kam bërë vetëm një vit klasë, vlla. Like, allow me, mos u bëni kaq të keqe, vlla. I love full si London teenager. Luciano, me që ke qef teenagers, e di që mbasi jenë një nga këta që ke qef teenagers, but fuck off in it, mos më ndjek, bro. You're safe over us, you know what I mean, man. Birmingham, you're respective, law. Yes, është simple, like, it's simple. Nuk më keni qef, you don't like me, nuk më... If you don't nuk më keni qef, mos më ndiqni, vlla. Like, don't follow me, innit? If you don't like me, don't follow me. Ndiqni kozak, ndiqni lumra, ndiqni anything else, bro. Like, më lini të gjej rrugën time, vlla. Like, let me find me. Like, I'm talking to my Albanian community. Let me find me, like, let më gjej rrugën time, vlla. Borx nuk ju kam, hak nuk ju kam shkel. Like,
Let me find my own way, bro. I don't care. What is this cheer up, car, this, that? Allow it, man. It's tiring her up. Se kur më shikoni më mirë go either way, fam. Like, nuk më keni qef, don't like me, don't speak to me, bro. Se më ke qef, mos më shiko, vlla. Mos më gjiko. Thank you. Gucci si e vlla? Mirë Birmingham, po ti si e? Mirë vlla, mirë, qa bëndi vlla si e? Mirë, sa do bem, ja. A dëgjojmë? Dëgjoj. Që më bëhet qefi. Thjesht hyra më shumë për t'i thënë një mesazh tyre komentuesve që po vjen fundi vitit, mos u bëni si ato gratë e ligas jeni bajato, të shau ky, të shau ai, e të shau ky. Se na keni rruar trapin me këto, bëhuni qik burra, shikoni shtëpitë tuaja, shikoni hallet tuaja, tregoni pak njerëz më. Lat name, për veten tuaj. Kam pat shumica Birmingham. Të kisha mundësi